Hagayalang ya chem wo ya perlu ya to waki angi kendon na bentau ya da ya karam au wakan thup na do wo penne pensa ya ki ki wa wo kier ne no jep kulmar wa penman daga District Legal Services Authority West Giant Hill District chirup ya kre lang ka Meghalaya State Pollution Control Board de lang ka seng khoi ya ka wa man tudu ha ka kan district hayung wali ka chilyang rajwai do wan wo em benta wa OWR kharkrang Senior Environmental Engineer ka Meghalaya State Pollution Control Board Shillong ka mobru chempang wada khut kentu kursu ya ki wahe chnong wo ya lum ya lang biang ki pra wahe nei benta upar khat ajrong kamon u ya da ya karam au kam jo i khoj engineer wei ong le da to u e dei tho na mo ka petition cha ka JHADC khnang wa ka District Council u khrnget ka wo em no da ka an by law yong ka hi Haya to wai jab ongu i wanang kong do hi to em i kre alang ki pai ba de wasdang na yung open klat i jab wajhi wagi bamji wai de wale kam ni em hi le ki wa em dor wa yi open kala ya ki ha i wi wan i rukom yo yi udai ki ongu wala da kwa wa i ka mandrit wa bha ya ka jaj bru wai u yo le ye chaj ikhia to usumar bha ya karam au na jrong i khoj i suba hejo i por le ongu wa ka jaj bru wa do no ya ki ki wa ka te ka jaj bru le da wer go Habokor unyu chaka wa mantudu da kentu wa khurnget yong bruno kat ni ne bha wa ka wa mantudu to ka wa im ya ki pai ba pensingaw le idia wa bonsen ki bru rap khain kor ki ule khu ya ki thaw le niam thaw mani balai wa chna hi do bru ka wa yi utam prana chna pan bha hai wan i por bar yi wa chna oblai wa chi sin da do yo de kam te karpar u ya ki wa he chnong wo perchang ki ye wa bha khnang yo la yu silet hadin de wa ong ile chwam le i hai tu i por Wei kamwa gani kesengi man isdang yong ilai lutiu wa ini ikam hajwai wa prat nini chakmat nei bentai bahai met ka bayram aw wa sudong sukun yulutiu wa man i wajam hakani ya lang de em lang ki wa hetnong wa pher ibru na po ka District Legal Services Authority u president ka sengkho ya ka wa man tudu ke el period wa kiwi hearing the NGT parkatu parwa yu thang yu yong lo jo hi Te hapor by Yakran Mas Pami Waste Management to Kapor and the Wangi, the chairperson of NGT, Ladder by hearing the office, the Kalyan government, Persang and the municipal board, the area municipal board, the government, the Pentabrek, the Dorbashno, the Hapor District Council come here. They blame him impede the District Council. The passing our District Council is a constitutional body. To impede the District Council, there has to go through a very long procedure because it's a constitutional body. When you are Kelly Pai, let but Pusoto in District Council, 3 language, Manamar Kiki don't go. One Pai, so sharing the Chief Secretary the Kapor, the report he, the Oina, you kill it. You go, give a try, go and sit with them. Then I select the KCDC, and to Majir. Namun hajingnya di perlok untuk hingga nanti mengajukan orang suka perlok meeting, bawa dia nak mengalahkan perlok. Jika jingsang dengan District Council kalau mengajukan ini siapa, kemungkinan kami, tahu ngayo syawai, let hadir laisin, nanti ngayo saarmut, kita keluar menjadi salah. Hadu ngayo saumut, we di lawyer, we di engineer, we di joint secretary, we di deputy secretary. Rayo kita sama kisong suatu lagi. Lagi lah suatu lagi. Tinggal nunggu si perlok. Ketua paling produktif mereka ya KHDC. Hado ba kansawan the waste management bylaw jongka District Council hi. Kepada pas hidu governor. Harga ni waste management rule kepada frame apa ke Environmental Protection Act. Kini yang cumdan jing ong keren sepangkiran basno. Nomor kreatif hi apa sekiwi bentar juga di India kadang ketua pancayati raj di kelas mundur be kaya ya tu ko hari ini suatu ni kuat ingin menteri kami ya ketua waste management rule kum bakalong hiu kan sem tingjar nomor batang su kren sepam kabor ni hapai presen kum ko jinglong jungi ni hapai kita wasno andre hakko ko rule kam sim mention kita dia ketua rule pengira balkan frame mereka KCDC benar, hang tu ai bor ikiran basnong, tolong cing itu ikiran basnong bagi don bor, ban te lakam halor ki bapun kenya ki ai, ki babu halor ka jingko jing subah jungsu. Dan agaknya juga beringat kerpat ni don ikiran basnong, sumpah, ya kendo biang di pararang basnong,
ya keren ada petition support district council apa ada GHDC mata bahkan kendit beriu na bahkan one bagi bylaw le jo mana imai keren sepangka wa mentulu mau kata besna yo NGT to kla ayo rei bono bai permission ning kong iki besna yi kio lai nei kio nei kamdei lembaga sertifikat bayar operasional neta kada ginda ya beringa fa ngakindi makawan produkti to ginya perkat thmai na mata nakale juga pikari kan no kopor ai sam ta si run duty DSC exam the makru refund na asu nomor kani kalau ngai ka ba ngabu hadon no to the court senu ru sisen bade sipan ka koi ka subas pangwes management ngapply por la kadi si sajane because you blame ban kena project sai ngali kret ngam sangat eladi namar bakan ni kadi ke bangang suatu dengan kuat ban ai kalawai pa namta kejebri lo jom kadai bandai kamaria ka ko chwa ndai bangan ai ki university ne ngan ai ki ka ngila ban ai ki 14 ki 16 ngan to yo dengan la ban ai ki ke jing khot ke kia tengah mapi ke bingi yo mata ke bingi yo pateng ki we hato min ai ka pateng ka hukum lu be ya kalau baik jumi ina ta kada ni kapor na kentui kisnong sungha perkhat na kumai ha ka be nei ba ni unyot ba mi ni la jong un sen ni kedok ti ob le jabo mi kedok ti ob ka mi tedam na ko kali mo ba bun kong e kale ya oh wi boleh ga jing mi tedam palak kali na kli pi hato kadu bun pi ngomong kadang bulan kali ngatrai buruk bulan kali lu kata kadang mun depi pilih pates itu kali depi kabiang itu jimi tidak sangita depi bila ala kana ho ngang tes man kan depi mulai ngadon sertifikat babiang man kedukti kiwe de kalau ai pakai saksha kali hage betul pakai kabedi bunyo ho sarkar ba kala be bisa bersnak kita ki kita processing plant kalau kunjuk metian kali dilatih lah pupui apa pelawi kan rimdon bandang banyak bani hikai tu menteri beli hikainya itu kali kan susah kot dia penteri kami betul processing plant ni di resource kami center kadi nak kalian jonga jong pi hai macam sudah ngin pentas sawi unyut yo bajie wali bom jie ngan sang suara kata dah ngila kami ya syu ki meeting gini ngin sapen kam jana syu we uta bom jie pada halu Bagaimana ngai pi impej katang unyut bom jie ngatrai bidon yang siang kita ki ibun don kena ibulum ki bilor kita don bersih tu lah iki nam bersih tu lah balai ki kloy na mesti perlu jangan berat di borni berlum itu bilor balai abakut kasih don beri buatian pada ketin paling ki kot value itu but unyut hi bom jie ni jo pi udon kador macam but napina man penbenta but habawan lu pada kumala penbenta itu je but penpoi presini processing plant kalong kamai jak po ikiwe pa nanong ai pi kini ngila study kitep nem ka tiga morten apa mulai moyong te jaka blend yo ke slong ko kowe kini ana ai pi jiksam nem tiga morten hau khat pras pa kat no kisang ki pareng hata ka por ke slong ko tentang si hajariye takamot tu ko por dan no dia pun kena don priu dia pun ko dia kan no si pomot si ye si po jar menta ke slong ko population adik sanlak na si po hajar se sanlak modul pi kadang linga jo cakap ren henry lembab mereka jingya trei berapa mesti pos name biar persang bani pembenta yunya hoa ni pala ngin poi silo cerita thongi bani temu nrei kala nang ya bre mar bon se bile silong ni la don ti porti bo blu porti bo cergam bi don ki bri bre na mar bha para ki porti ki bo khau ki bo ki bo jan ki ai bre ki tam le ni na kata ro li ji so tho lawan ngano ngai pi ka te ka mulai mortet kapen yo jak kamai jak ko ya nyos pa tili ki ye hamula besar tu aja. Ini yaki
persa ni ini kiba dangri am kan dangri ai ko kalau ni ai ki pada ha ka bagi dia kemana kan kan long sya kata ka sendiri dari komentar orang ai ki minong ie ngai ha bakut pada dekila he na sama sya kintim pada ki namare tangko umbi ka babhar ko yo chukandi Setelah belum mana bayi lomba nak kalian juga nega seng bagi kim kuat man penungkang suit di bilor plastik di buku. Berkanir ni kentui di sang haying la jong. Kanir ini pi buat tu filter. Bun sing yang thai ber memang. Katu ke jing tu jung ini katu ke pelan dia. Berapa kot kalau ni kan mau. Dengi ngim sumar jiwa jungi kamta me jiwa. Pipai ke history. Kanu ke jai beliau. Kapag do kawa katu ke jai beliau. A civilization that has no respect for the water bodies in that area has disappeared. Ai ba kamunong ba kibriu sanpos nem sis pas nem hadin ke chupuri ni tengah history. Ande ai ba ni tin beliau no ta. Wa mentulu long ke iki ba Mendai tan nakaliang ba dari kawa ba ai chingim ye ni ka West End Hills Henry and on IP nakale nyam le ko ka don la ko ko Henry ka ko ni parna ngajustra mano ye kan bon si ni kam smo ken ko no ni ka iba ting brio ye ka jaka le nyam mo la ka ri ke yemani ni jaka le nyam juki nyam tri ne lagi di mosque ni, lagi di temple ni, orang tu temlong beli bread nyut, orang tu temlong menek cakria, tapi kena beli berapa senai itu, senau beriu, dia beli temlong beli bread nyut, oh kena bukuin, bersih beri berapa senai, kawak berapa ai, kalau kami ke kamar jungi, ingin kam ken kodor, jika iba ayu beli nunggu nung tahu, kabak penting lah penting ni jungi tu. Learning yang ingin kau raya itu kau jaka money play ni, kau jaka mengirik ban money ni. Kau senang hiu beriu. Kau lawan jiwa kau, kau ni lah pun peran atau pun peran senang orang itu zeng betul baik. Dengan try, I bukan ni kan dong sih kedua beriu. Wan ngaku rupa kamtam lagi, head senang di bulan ni semua bahaya. Ngakar pak lagi. Dek, ia kenduk yang lagi head senang berfait. Ai bukan sang lebih kuat, bukan wan berpada tentang hidup senang punya kenduru, kumdung ini pernah lenti sekemaru. Ai bukan sang kita. Nomor P kum hidup senang pidon kejingkit kepakia. But haka jinglong juga ingat saya kampit betul mengenai sausam ni sansam lagi jinglong rabak senang mengenai hidup senang. Ai ba at least haka pidon piti sausam bapilak persang. Bagi jingim beri jungi bunsin hi ngikut ba, gandale. Ngandale atau kata telah apa sih? Nanti nak pilak persang keren. Nak kamu lele. Tambah pilih dia pihun mesti pilak persang. Berarti yang paling diomgi. The greatest pain in a person's life is when he regretted for something he would have done and at least tried. Bunsin diomgi babi apa? Nama lah kapor pengidang yola nyim sim persang tu kapor. Ngamong mengitung yo sekali terjejak. Kenapa hi nak kalian jom kiang gambar nak kalian tidak sing apa kia ki begini yo ada kajong ka kastit la jong ni kalau jong ka himala jong atau ki yo jom toy maki ya mereka lawi apa teng mereka yo jom toy di ai maka i begini le mentah begini prat nanti nampak ka jingha nampak ka saukuna nampak ka mariang kan long kai ki ba in ai ka pateng jungi batkin soong do ha ketu ka pateng sia kala kendit pun riu kan i bengi yo mereka babah mata ka dina pata itu te nata ka daw nga kentu biang ipi ba ai ba kani kan no kajing sedan ban ngasim ba kani kajing san mang kermen ba nang ni kaunong disu ka district service regular authority ka ban sim ka kanta ndai di pi kiran pasnam bat ka district council pra bani ni san menyatur sakmat oh kidon apo snom yo pi ki ba don ka jong jimut je perkat Mereka bolong hi baru-baru hi nengia baik pada kalau jemut perkat jungi pada kemudian kiru milah hi bangin pun wandur lang pada pungga jemut perkat jungi. Ribun sen hi apa sedang pidon sans paing isap orang sans patri jemut de empoi sudah.
Anglai kum kinong penya chinom hi, but kum kinong penya do district council hi. If he don't he go vision baka goal hi go biak hi. Namta ka set berkir. Anong ai di kajing job kat wande. Namar kajing temu hi wala bahu district council hi kari wande yu natai bietep. Buning itu. Kajing wara district council kari wande. Bandri, Ban ya kariti kedustur. Jumi kiri. But I betul objective in this council hi mangi hi balong kita kiri lo. Mungkin pelong hi ban kita beri hi ban penkenal bahwa tu ya ini kai dia punya penbaik dia kini. Nama ni misal mata kan orang ini. Asal kan baik. Ya kini yang orang mencua arpul senam. Apa orang yang sang ban bahas bahwa clear edge pang nuri yang orang tu sih punya penbaik yang dia. Hadu luan lungsur hadu hadu yang menjadi. Nanti mana bukan tu. Dengan kuat berapa lembaga ni kecil lepas hari khatam union, maka ni kes kalau ada dalam wajib NGT. Bagi NGT mereka ngomong soal hadu hi sejak ni. Angkat tak. Kemudian menpaidian untuk syukur. Kemudian ada non kapor, tu ai ni non kita kiba soto, ai ni non kita kiba sim educate clear antara lawai, pada kerja kapor ai ni bagi kita kiba kiba executive. What more would you want to buy? Don't expect a person from Kerala, Karnataka, Delhi, Jammu Kashmir. Mga mapi kemudian apa meglaya ni employ me ban kit kan ikling kor. One fine day will just be history.